Zdravo ljudi, ovdje je Armija legendarnih Orlova i danas ću vam pokazati kako da uđete u klan za igricu World of Tanks. Prvo idete na wargaming.net, to je ova stranica i loginujte se. Onda kada se loginujete ovo i pisat ćemo ovdje vaš nick, tako ćete znati da ste loginovali. Ićete ovdje na clans. I sad izaći vam ovakva stranica, idete search clan. I kliknite enter, to je ali da, izaći vam, ovo je ovako izgleda slika našeg klana i otićete ovdje dole i kliknuti apply. Ovdje ćete napisati ako imate neku poruku za administratora, kakve tenkove imate, koji tier su ti tenkovi, koliko dugo igrate, da li imate TeamSpeak. I sad kliknite apply, ne morate što se mene tiče ništa da napišete, ali trebalo bi da napišete šta sve mislite da je potrebno za klan. Zatvorite ovo i vi ste sad poslali tu prijavu za klan. Ovdje vidite koliko bitke, pobede, clan rating, average experience per battle i damage. Ovdje vidite članove neke. I to je to ljudi, hvala na gledanju, doviđenja.